Icyo kiguye rwose gisasu abarundi bateye bagiteye ku musozi wa Ngomo. Harani muri Ngomo kuri amahanda ugiye Bukavu. Umuhanda ugiye Bukavu. Bakongomani bose bo mu Kamanyura barahunze tayari ngaba baraje kuri boda. Kongomani bose bavuye muri Kongo. Bose barahunze kabisa Kamanyura barayirashe fo. Ngaba bose barahunze direct ngaba baraje mu Rwanda. Kongo iratashe. Ngaba bose baratasha Abakongomani. Hano nuko bareka bagataha kabisa. Tuko vitale, tunafika sasa vitale kabisa. Tunafika sasa vitale, general wa Mungu pale. Hapa sasa tuko vitale. Okay mzee. Sawa. Vitale hapa kabisa, vitale hapa. Mwendo kasi Nio hapa Gode tumefungula Gode kwa moto. Bago magari ndio baba. Mdogo. Uko unaona? Ni sawa kama Mzee ange wewe. Akamwambia ni mambo Kamanyola twakufa ke. Kamanyola Mungu wangu mulengezi. Kwa kiruvi bandugu. Matele lisagiwa kitanda yote. Oh yes. Hakuna watu wiko pule. Yo. Ekra ilipondekana yote. Yo. Achana vile vyote hakuna teve tatosha pale. Hakuna vitu vyote tatosha mwana. Na bora sio lidemia watu. Kwa nini ngambo hapa ndio libanioni. Yo. Kungali mchini na hapa. Nikuta mpaka mnyumba. Hakuna mtu humu, kaa uko nitingize. Vumbi unanikuta mpaka mnyumba. Maana niko natoka tu hivi kushambure juu niende nje. Hivi huko zilipona? Hizo huko zilipona. Hii bombe inalumiza watu. Inapiga hapa pembeni ya groupement. Pembeni ya groupement pembeni ya centre de santé Kabo. Na Kaboya. Inalumiza watu vraiment tunarikisha tu hospitali.
Vraiment Kamanyola bombe zinasumbua watu sana. Bombe zinaua watu sikie tu. Kisha kwa hospitali watu tunafika. Kuna fanya madipanaje tu. Aviana walala hata mwingine bako ndio wanafanya tu madipanaje. Masekurisme tu kusaidia watu wenyewe badaloni. Vraiment population naishi. Hospitali watu tunafika. Hospitali hapa. Yes, ni nyuma rero y'imirwano iri guhuza ingabo za M23 ndetse na FRDC ndetse ingabo z'abarundi abacancuro ndetse na Mayimayi abafatanyije bose na FRDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major General Sylvain Ekenge rero umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu kiganiro rero n'abanyamakuru Kinshasa ku wa gatandatu tariki ya 6 Nzeri 2025 Radio Kapi yatangaje yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zamaganye urukurikirane rw'ibitero bikomeje kugabwa n'inyeshyamba za FC 23 zifashijwe n'u Rwanda byibasiye rero ibirindiro bitandukanye by'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano rero iri gutuma ibisirikare abahanganye bose bitana ba mwana ku buryo kumenya uvuga ukuri birimo biragora abari gukurikira iyi mirwano iri hagati y'ayo 23 ndetse n'ingabo za FARDC. Ngitangazo rero ryasohotse ku wa kabiri tariki ya 2 Ukuboza, FARDC ivuga ko ibi bitero bigamije kubangamira ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu gihe rero amasezerano y'amahoro agomba gushyirwaho umukono kuri uyu wa 4 i Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Muri iki gihe rero cy'ingenzi aho umuryango mpuzamahanga binyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ukorera mu gihe cyo kugarura amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirongera kwamagana ku nshuro ya 10 n'iyindi yo guhagarika imirwano yakomeje gukorerwa na FC 23 ishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bitangazwa na Ekenge. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge, avuga ko rero kuva mu gitondo cyo kwa kabiri tariki ya 2 Ukuboza 2025 ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo ba FC 23 bakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC muri Kaziba, Katogota na Rubarika mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo. Ibitero rero bigaragaza neza umugambi w'iyi koalisiyo yo gusenya no kubangamira amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'aya Doha. Ni mu gihe rero tukibakusanyiriza inkuru zitandukanye, haravuga yuko M23 yaba yabashije gusatira ibindi bice byari biyobowe n'ingabo za FARDC. Nubwo rero ku rundi ruhande bavuga yuko ingabo za Wazalendo zifatanyije na FARDC zamaze kwegera mu gace kamwe ka Kamanyora, ndetse nk'uko muri buze kugenda mubibona mu mafoto amwe namwe twabakusanyirije. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana muri aya makuru ndetse n'ayandi.